Kia ora, te iwi e haere ake nei I te Karere, kua tīmata tonu atu ngā mahi whakapaipai anō I te rohe o Whirinaki a whaimuri hoi ngā waipuke o te wiki nei. Kua tahuri etahi o ngā kai waiata me ngā kai whakatangi pūoro o te ao Māori ki te tautoko I tētahi kaupapa hō mō ngā tamariki nohi nohi I roto I ngā Kōhanga Reo. Ka hono mai te māngai mō ngā kākāriki a Huhana Linden ki tā tātou hōtaka I te rānei ki te wānanga I ngā take tōrangapū o te wā. Nō reira, kei ngā tokatū moana o te motu tēnā koutou katoa tahuti mai anō ki tā tātou taonga nei ki a te Karere. Kāti, kua tīmata tonu atu ngā mahi whakapaipai anō I te rohe o Whirinaki a whaimuri ho I ngā waipuke o te wiki nei. Me te aha, e iwa ngā whare kua kia kāore he take I nai nei. E māharaharatia ana hoki te a pōpōtanga o te marae o pā te aroha. Kei te rāwhiti o Kaikohe a Whirinaki o tira kei te tahatonga o te whanga o te hokianga nui a kupe. I toro atu a Harata Brown ki taua rohe ko kei Māori o te tai tokerau Anei tāna pūrongo. The height of this all the way around here, silt. He panga I ngā para o parawhenua mea. We won't be able to use this again. The wiring's not the best. So I'd say they'd probably end up condemning the place. Ki pā te aroha marae nei I Whirinaki. Nō reira, I mua noa tui te tōnga o te rā, kei taku hope, te wai. Whakawhiti te rori. As all of this blocked up, the fences got filled with debris and wood and the water wasn't flowing, so it was rushing past here quite fast. Like, if my niece, who's probably about 10, was walking in it, she'd get blown over. He keri paru, he whakatika te mahi. We have been trying to clear as much of the paru as we can, because it's got sewage and stuff in there, and the diggers have come in and they've done a beautiful job, but now it's our turn to get in between all of Nan's roses, all of her mataara, and clear out as much as we can. My car is getting towed away today, so that was underwater. Yeah, that's a write-off. And the same with all of our cars here. They've been full of water and a mess, so we're not going to be going anywhere. We had a fridge and a freezer there, and they were floating around and banging around. Koe nei ngā whare I waipukitia rawatia, kei konei te nuinga o ngā silt build-ups hoki. Koe nei te pokapū āwhina I te haukainga. Tēnei whare I toroa te kāpura I ngā pō. Te kaumā ono ngā whare I waipukitia katotia. Engari, uitahi o aua whare, whiti o ngā whare, kua ngaro ki aua waipukitiatanga. He maha hoki te puehu, te papa I waihotia, koia tira te mahi nui nai nei, te whakawāti aua silt meki. Tōna whetua no ngā whare ko hau kinotia rawatia e tēnei waipuke, ko te mahi matua I tēnei wā nei ko te tautoko I te hunga I konei. Me mehi ka tika ki te hunga I konei, te haukainga I konei o te rākauhaka maru. Tai mai ana te kaunihera o te raki, matuara ngā ratonga haumaru o te wā, hei hāpai te patu āware. Tērā tonu taku mōhio o kotahirau te kaumawaru ngā whare I waipuketia I roto o Kaitaia. Tōna rua I tēnei wānei ko kinotia rawatia me wetahi o ngā Pākihi anō hoki I roto I taua taone. Whiti atu rā ki roto o mitimiti o Pawarenga o Panguru, he whare tonu ko hau kinotia. Aini nei ko muri I konei nā ko tai atu ki roto o te iwi o te waimamaku o te wekaweka anō hoki me taku mōhio. Koena tēnā ko tetahi o ngā hapori I kaha pāngia kinotia e te āwha. Ko rātou wera rakau I whai I te hiko mō tōna rua rā. Me te mōhio e kore e mutu ngā mahi I roto I te rā kotahi. At the moment, we're just going to try and fix the ramp and the stairs so that if we need to evacuate in a hurry or need to get out or get to the hospital, then we can. But at the moment,
we're not able to. Yeah, the more that we can get rid of, the better, because they'll come in, we're putting it in piles at the moment, and then they're going to come put it into bins. Kua tuwhera tonu te tahua a te kahika, Mayoral Fund, hei hāpai te hunga, I ngaua kinotia e te āwha o tērā wiki. Hārata Brown, te karere. Ko tā tātou manu tātaki tōranga pū I tēnei rā e tiwi, ko Huhana Linden o ngā kākāriki Anei e hono matawā mai nei te ahurei o te tai tokerau I kaitaia. E mihi ana kia koe te tuahine, tēnā koe. Tēnā koe o tira, tēnā koutou e te motu. Ka tahi anō te pūrongo a Hārata Brown e pāna ki ngā waipuke ki te hokianga ka mātakitaki hia ake. I reira koe I kōtatake nei Huhana, heha tāu I kite ai, heha hoki te momo āwhinatanga e hia tiana e taua hapori I tēnei wā. Ai toru rā hau ki roto I te riu o hokianga me te kite I te hauraro me te tonga hoki. E aroha ana a hau ki a te hikutu. Tēnei a wāwa I waipuke marika. Engari ko tō rātou pakari, tō rātou tūrangatira, me tō rātou hihia ki te noho tonu, noho pūmai ki roto I o rātou kāinga me te whenua hoki. Reira, ngā ratonga, ngā kaunihera, ngā kaimahi, o tira te hāpori katoa mo te mahi tōpū te take. Me te ngākau nui ki te tautoko I te hihia o te iwi. Kia noho tonu rātou ki kona, me te whakatika, me te whakapaipai. Aoroha tonu ana kia rātou. O tira hokianga whānui. Pai tēnā kōrero mo te mahi tōpū etahi wā, mā te pare kura e tōpū ai te tangata, kia noho tahi, kia mahi tahi, kia te tui anō I te whanaungatanga, I wainga nui a rātou. Take tuarua Huhana, ko te wero a te whakaruru hau o ngā reo irirangi o te motu ki te karauna, arā ka haere rātou ki te kōti, ki te rōpū whakamana hoki, he takahi no te karauna I tā rātou haipapa kia ata tiaki rātou I te reo Māori. Kia o whakaaro, e tika ana rātou kia whai aua ara me aha hoki te mini te whakawhanake Māori te mea kei raro ngā reo irirangi Māori I tōna maru. E tautoko Māori kāna te rōpū kākāriki ki te whakahau o te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori, nā te mea, kei roto I ngā ringaringa a te minita mō ngā take whakawhanake Māori e nei tahua pūtea. Nō reira, nā te whakakore me te iti haere I te puna pūtea mō ngā take reo irirangi nei ka pēnei rātou. Nō reira, haere ki te kōti, haere ki te traipūnara, wero hia I ngā mahi o te kāwanatanga, kia tupu tonu, te pūtea mō ngā reo irirangi, mō ngā pāpāho Māori hoki, mō te reo Māori, mō o tātou tikanga pēnei I tēnei kaupapa nui. Hei, ko te reo, hei kawe I tō tātou mana Māori. Kare hoki e kore kei ko nā hoki ngā reo irirangi o te tai tokerau e whakapāhoa nei te kaupapa nā I te ahurei o te tai tokerau. Nō reira, kōrero mai koe Huhana, nā te mea kei ko nā koe, te ahurei o te tai tokerau. Heha ana kaupapa, heha o nā huatanga I tēnei tau. Taku whakapai ko tēnei te tau rima te kau mā tahi, e whakahaere ana tēnei kaupapa ki roto I te tai tokerau. He kaupapa ngahau tēnei, mō ngā kura katoa, kapi katoa te tai tokerau. I nai nei ko te kura, te kāreti o Pampapuria, ākua nei ko mahurangi me tākiwira hoki nō reira mai mahurangi, tainoa ki muri whenua, ka puta mai ngā ākonga o ngā kura tuarua. Heha te kaupapa, ko tō tātou reo Māori, me te ahurea Māori. E tū kahana e nei tai tamariki, ki runga I tō rātou pono, I tō rātou Māoritanga, anō ki ngā kōrero tuku iho. E nei mokopuna he meiharo pai te kite I tō rātou tū Māori ki runga I te atāmira. Rongo anau I te hiko-hikotanga o tō ngākau o tō wairua Huhana. Ia koe kōrero ana mo te ahurei o te tai tokerau. Me te hai au e kōrero ana kia koe I tēnei rānei. Ka toko ake te whakaaro. Ka paia Huhana Linden. Hei mini te whakawhanake Māori a tōna wā. Waika hua, waika mohio. Mihi ana kia koe te tuahine Huhana. Tēnā koe Anei a te karere e mihi atu nei. Kia ora. Tēnā koutou e te motu. Mai kaitaia te hiko o tika.
Ka rawe. Hoi anō rei te iwi. He kaupapa nui kātahi anō, ka puta. Ara, kua whakakorengia e te kōti matua ngā hāmene i whakamanatia toru te kau mā ono tau ki muri. Ara, nā David Wayne Tāmihere e tahi tūruhi no huitarangi i kōhuru i te rohe o pare hauraki. E whakahau ana te kōti matua me tuano he whakawā, engari mā te karauna tērā e kōkiri e whakatutuki me nā koera tō rātou hiahia. Hei tā te kōti matua, kāore te whakawā tuatahi i a Tāmihere i te tau 1920 i tika, engari i tītahake. I whiua a Tāmihere ki te whare here mo te kōhuru i a Urban Hoglan e 23 ngā tau, rāua ko Haere Pakonen e 21 ngā tau i te marama o a Pereira i te tau 1989. No te tau 2017, ka hāmenetia tētahi witinihi a Robert Conchi Harris mo te rūkahu. Kātahi ka haere a Tāmihere ki te kōti pīra. I nai nei, kua whakakoringia e te kōti matua, te kaniāwheatanga o na nāna aua tūruhi e rua i kōhuru. Nōrere TV, kua tahuri ētahi o ngā kai waiata me ngā kai whakatangi pūoro o te ao Māori ki te tautoko i tētahi kaupapa hō e hangai ai he whitia hua paki waituhi hei hoa mō ngā waiata rongonui e waiata hia ana e wā tātou tamariki nohi i roto i ngā Kōhanga Reo. E aro nui ana te kaupapa nei ki ngā waiata kua roa nei e waiata hia ana i roto i ngā Kōhanga Reo, ara ke putai he rauemi mati hiko hou hei oranga mō ngā tamariki nohi. I tai atua mārena mane ki te whare hopu reo, kei reira nei ngā kai waiata nei e mahi ana i ārā taumahi. Anei, tāna pūrongo. Ki runga te rākau i te pō. He kaupapa tēnei e whakatōpū ana i ngā taumaha o te waihanga waiata i Aratakina, e Brad Walker. We have a channel called Waiata Māori, and we thought that it would be nice to have a program or a series of clips that would attract the younger audience, the nohi audience. Nā, ko te aronga ko ngā tamariki nohi, koira i tapaina ai tēnei kōpai. Nohi, ko ngā Waiata Māori, kua roa e whakatupu mai ana i ngā tamariki Māori ki roto i te Kōhanga Reo. E hara noa i te tuhi waiata hou, engari kē ko ngā waiata kua oti nei te waiata iara i roto i ngā Kōhanga Reo. Kei te whakahoungia ngā waiata tawhito, kia ora anō, kia whai oranga anō. Tērā ētahi waiata kua roa e moe ana, kua roa hoki e ngaro ana i te taringa o te tamaiti i roto i ngā Kōhanga Reo, i roto i ngā kāinga maha. I te whare hopu oro, ko hono mai etahi o ngā kai waiata reo Māori ki te kaupapa kia whai mana ai e nei waiata. Wēnei waiata, ka tupu ake au, maringa i wēnā wāhi, mai aku karani māma, ngā kuia o te kāinga. Ko ngā waiata, kua waiata tia e au, ko tuatahi, ko ka pai kiwikiwi, ko tērā waiata he waiata no te taitokerau, anō hoki ngō Ngāti Kahu. Nō reira e tika me mihi ki te iwi o Ngāti Kahu. Ka pai kiwi, ka pai e, ko au te ranga tira o te ngahere. Ana ka huri i a waiata hei paki waituhi, hei whakatena i ngā nohi ki te ako. It's been quite challenging doing it in animation. We've used a lot of new tools in this process, so it's been quite a development process for us in terms of what we're doing in the animations. Tino ngā kaunui ana au ki tēnei kaupapa. Ka mihi atu ki ngā mokopuna anō hoki ki ngā kaiako. Whakapono nui ana ahau ki te aro tātou ki te whakaako i te reo Māori me ona tikanga ki ngā pepe mā reira e tipu ai te reo i roto i te whānau. Te reo Māori tonu tērā e kawe ana i e nei waiata tō tikarawa atu i te whatu manawa o te tamaiti. Ko ena tonu te whainga nui. Kia kaua noa e nei waiata e noho hei rauemi, engari hei taonga whakahihiri i te tamaiti, hei taonga whakahihiko i te tamaiti, whakararata i te tamaiti ki tō tātou reo rangatira o tiraki o tātou taonga Māori.
Ko te whaenga o nei kohinga waiata, he tautoko i ngā whakatipuranga kia whai wāhi atu ki te reo Māori, kia toro atu te ako i tua atu i te kohanga ki te kāinga hoki. Mārena mane, te karere. E te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga ka rangatira tātou i te tino rangatira i wainganui ngā minita Māori o te whare pāremata i a Tama Potaka. Anei ka piri a mataara mai nei a kōkoa kenei kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere, koia hā, ko te minita whakawhanake Māori, ko te aute, koia, ko te aute. Ko ai ke atu, ko te kāhu tātara nei a Tama Potaka, ko tau mai nei. Tēnā koe, te hoa e te rangatira, e te tuakana, tēnā koe. Tēnā koe, au e hā. E hoa, akene pea, ka tohe tāua i te ahiahi nei, te mea, ko te kaupapa e pāna ki te ao pāpāho Māori. Nā, ko te whakatūpatoa, te whakaruruhau o ngā reo irirangi. Tērā pea, ka haere rātou ki te kōti, ki te tribunal rānei mena ka poroa e te ringa o te karauna, e te māngai pāho a rātou pūtea. Ai rānei kei te aro nui koe ki tēnei kaupapa i te ao pāpāho Māori. Hea hoki te rongoā. Te rongoā e te minita mō ngā tūpuna o te ao pāpāho Māori pēnei ngā reo irirangi me te karere nei e noho nei ki raro i te mata o te toki i tēnei wā. O tuatai me mihi ka tika ki a Moari Stafford me era kātū momo o te pō. Kapiti ki a tātou e tui nei e hui nei. Me te whakaro hoki kai a te ngā reo whakaruru hau, tō rātou kōwhiringa, kei ata māngai pāho hoki, tō rātou anga whakamua. Me te mōhio hoki, kaore anō kia tau pūmau ngā whakatau mai te kaupapa he ara whakamua. Nā reira taiho te wā. Tēnā pēr ka riro anō kia ngā reo whakaruru hau, tō rātou e hia nei. Kaore anō kia tau te kōrero pūmau, te ara pūmau, i a te māngai pāho, engari kei reiro hoki kei te puari me ngā kai hautu o tērā waka te kōwhiringa, kei au te pūhera pūtea, kua whakatauria e te minita pūtea i te rātau. Kei a rātou te kōwhiringa, e ki ana koe kei a rātou te kōwhiringa ngā kai whakahaere i te māngai pāho, engari ko koe te minita nou te mana, ne māu e a te tohu mea ha. Ki te rā weke te minita i ia te whakatau, e hoa, hei aha mā te māngai pāho. Engari, ko tāku i tēnei wā, kua whakaritea, kua whakahangai, kua hangai a mai, kia tū ia te ohu, me tōna puari, kei whakaata teti, kei te māngai pāho, kei te taurāwhiri, kei te mātāwai, me te mea hoki neke atu i te kotahi rau, miriona tāra ka whakapaua ki e nei ohu. Ki te rā weke hia, ngā whakatau e Tama Potaka e hoa ko waika hua kau, ko waika mōhio. Engari, ko tāku i tēnei wā, kei te haere tonu ngā kōrero e pāna ki te toha atu i enei pūtea ki ngā reo irirangi ki wāhi ke. Engari, taiho te wā hoki e hoa. I te mea, e hari te mea kei io te reo irirangi, te reo mā koha, te reo mā hora, ia te haora, ia te miniti. Tai anō au ka rongo, te o ngā reo irirangi, e rua noiho ngā miniti e kōrero Māori ana ngā kairipuata. Mena e kōrero ana koe mo te māngai pāho, e whakapono ana koe, kua whakaaro nui, kua whakaaro Māori, kua tikanga Māori a te māngai pāho i roto i warātou whakatau mo te ao pāpāho Māori i tēnei wānei, me ona taonga tawhito, ona o hākitanga, kei roto i kōrero koe mō Moari, ko Moari tētahi, i ngā kau nui ki tēnei kaupapa o te karere, i ngā kau nui ki ngā reo irirangi Māori. E whakapono ana koe i whai whakaaro a te māngai pāho ki ērā momo tāngata me ērā momo o hāki i roto i a rātou whakatau me poro te pūtea ki ngā reo irirangi, me poro te pūtea ki a te karere. Ki au nei, i ngā rangi, i ngā haora, i ngā meneti kua taha ake nei, ko tāku e aki ana ki te māngai pāho, kia kaua e wareware tia ngā takahitanga taumaha, a e rā momo tangata pērā i a Moari mā. Ko tāku ki a rātou, he wero, he mānuku takoto, kia whai hoki te ara Māori i te ara tika.
ki te whai hoki rātou i tērā ara, e hoa kore kore ka huia tuia tahitia tātou ki te reo Māori. Ki te kore, e hoa kei raro tātou e pūtu ana me tō tātou reo. E te mini te mihi nui ana ki a koe, i tō māia, i tō kaha, ki te whakautu i enei pātai. Mohi anau, he nui ngā tani whākei roto i te ao pāpā, ho Māori e tatari ana ki te ngau. Engari, kua whakatinana mai koe i a koe anō ki te whakautu i enei pātai i tēnei rānei. Ko ia tēnei ko te mihi ki a koe i tō ngākau māia, i tō ngākau manawa nui, ki a tātou te Māori me tō tātou reo. Ka mihi ki a koe me ngā manaakitanga o te wā ki a koe. Te minite te rangatira, Tama Potaka, tēnā koe. Tēnā koe kia kaua moana nehutia tō tātou reo me o tātou reo irirangi. Tēnā koe. Kia ora, tēnā koe. Ka tiha e te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga ka tahuri ki ngā huarere o te wā. Hoi nore, te iwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Whakamohio noa atu kia koutou e karema hei a pōpō, hei te tai te hoki ka whakapāhoa te karere kia koutou i te papa ahurewa Māori o te Polyfest. Nō reira, e mihi ana, kia ora tātou katoa.